Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kakenhon yelek jong Rising FC. Kala yok ban ra ya kanam la do ha Lempung kencat bol kabala tip kum ka first knockout football tournament Arajar Arpuar bala penyai da mau kadiang Sports Social Welfare and Cultural Organization. Kajingla jong Rising FC ban Korea katai kanam la do ha katai Lempung kadai hadian bakala ban pelim no ya kakenhon yelek jong ka Langpi FC da Saugo Lakaway lengba ka tiebreaker ha kajingi kun final. Kabala long haga khat pratarik unaitung Arajar Arpuar haga madani yelek kesnong mau gading. Haba pai sya kajing yelek kalalong shisha kaba internet bha bala sakhiru bakalang pi kalala ban yelek bha da kaba yo shibon ki kabu ban tap gol badai haga kelamit bakalang pi kalayo ban penki ya kejar bat lam khmat da shi gol nrei kajing yelek kala kham internet shu hadien baka Rising kalala ban penya khai no hakiminit di bakaddo Shuaban wai ke jingi lek kai. Kumta nak kaliang jong ginong penyai kilarai ban punkut ia ke jingi khai da ka tiebreaker haga baka Rising kalala ban pelim no ia ka Langpi da Saugo Lakaway bat kursun ia ka nam job rengkat ka song pisa ka silak tengka kat baka Langpi kalayo ia ka song pisa ka sanpoi jar tengka. Ia ka ni ka Lempung lawan ban penha perdana dau ba ALCM Secretary ke NPP Nongstoin Block kumu Kongsan harengkat ke jingi don lang UDSP headquarter Nongstoin uba B Kharjana kumu sembut Kongsan usardar ke sinong mau gading bat kiwei ki bala syakot ngobha ki bala samru ya ki khusnam yang jong Wembley laong era bahkan ke sinong mau gading na bentar ke sport club akan ke senam labu na bentar ke podium mangli akaba i agapor ba penyai ya jingi lek kai football ki yo ban song ki yo ru ban krek ki players bat kunta terter yong ba sia tu ya ki ba na kalian turun da senam ubu arlak na benta ka podium hangi batane kalong ka jingsang andrei ingets kam ba ina la bande kamha hakiwei pat senam ya ka ba ni ri ba ka Nongstoin constituency agere ki South San Sam Barang dah serak sudah kat coba nilai kat coba ngipai hari kam di bopun. Dikuntai ramla pada nanti bagi lah pada lok hikam kali kesan senam pemerintah. Kalian jangan melih lopa yang ni kena kubur. Kalau hipai ba kidang ibit dan biang yu kali kesan senam pemerintah ni skam bagi kam di bakrau inang pau dan inang ja. Kali konstituensi gedungi. Sasisang ipres rubah pe Nongstoin ini sa media hal penai terang nomor
Musa kalau tanpa wajah. Nasional Football Tournament Arajar. Mana boleh bagi Raden. Mana?